kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay anala daw ka nga imay si Kaid na, itay pay nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan kasinsin. Di magasakpay ngamin, iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw, itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan kapay laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo, ti panagdalos ko iti arubayan nyo, kasinsin. Di uray ag-overtime tapno malpas ko adagos. Sigurad mo laang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makam mo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubwata nga rudan. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika ngay. Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Day ta kadila ang timparamid na kin ka? Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo? Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di no marabyan manon day chay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ti mangito di titangdan mo. Ha? Sangaribo. Ay nawaw, sobra da ito'y, Manong. Awatem kit din. Sakto lang day ta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa sakbay nga agawid ka. Ay, makabannog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na ngay, diya mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itutitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manon. Apay aman nakibiyang ka ngamin, da kami nga rin tinagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na manutinted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sangaribo, dakkel launay mo't. Di bali ata nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ang dakkel unay nga rin ti sangaribo, amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Hintad da ka di titangdan mo. Wen, ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan, ante. Naimbaglaan nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, taamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalakdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay po na nyo. Agluto tayo manan iti pansit Saan apansit ti cravings ko lakay? Makauma mo ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag-beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang arudan. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw,
Di yu gayam nalipatan, anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpabitsak, ante. Ah, Agbitch tayo tapno saan apansit akanayon. adda budget yo aya. Adda siyak pa'y ti kunam. Adda budget ko, ante. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamo itilugan, ante. Agar kilaka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga agkumyot. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpabitch ka no ti kaanakanta. At the budget daw? Adda ka numot. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Isumati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Day tati saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwana? Wana, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta ka numot adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jay jeep no van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ang ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di namat nang dinakamat no nag-reply wano saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakat mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisahan. Anya ti mga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Ay wan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anya ti mga ni Murphy. Nag-message ka numot ni Rika kined na. Kasta nga ron, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabit kasta lakay. Ole, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no dalapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay apay payapayan da kayo kini Uncle Undong, anti isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapan itian niya. Ay kwa. May papan iti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta aya, ante. Agmerienda tayo nga rodon San kami pa'y matabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay, ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Adati makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangoy kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen, ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngaminan ti singir da ita. Un nga rod kaanakan. Ngumi na mo't aminan. Naimbag abigat yo, anti isang, kasinsin Rika. Kastamot kan ka Edna kaanakan. Nay, apayan akasta ti kulay yo, ante. Ngimisit kayo, mat. Una, nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen, apay asan kayo nga imay kasinsen. Un nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, ante. Anya, Nag-message siyak makang ka. Ang mga no di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siyak, sigurado ang nag-message siyak kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Naisend, ante. Nadilit nga minen, iso nga awan ti maipakitak kada kayo.
Apay masapol nga pamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mo't asasawam morpe. Ti kunam kanya kat nag-message ka kanya Edna. Ngam di da kanumot ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng kal. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka pailaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ag kadiida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da kadi nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kayat da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsom ka nakwada. Di ka agul-ulbod, tad adang agsakit tinagamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kaano? Itaabulan kano, iso ang mapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado day talakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na ijibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kanakan. Wen ante, agbakasyon da ka no? Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kaya't launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi ang nagkikita kayo nga agkakabsat. Huwag nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan niyo, ante? Aglugan tayo iti jeep kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpayso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitatang. Sa dino tinapnapanan nyo, anti isang, talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana kat imay kayo kumamutlat ta. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Ne, saan na nag-text kan kaya? Saan, ante? Anya, Naimbag pa'y ni Edna muna. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni ante. saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wan, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanan ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo ta. May mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kwa na. Amangan kit din no sakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang daita. Napadasan na mo ti kas iti inaramid na kin ni Edna akasinsin na. Kas jay mo't laang ka tinaramid na kin ni Edna idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, Edna. Ay, nawaw, ti amo may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabon niya? Amukan Edna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsit ka? Ita, amumon tirik na no saan dak apagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang.
Itata na padasamat, nagaduti sa kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka niya nag-text ni Auntie Salud kin ka? Awam matitiks ni Auntie kanyak. Ay kat bayam Saur matikas jay ah. Apay nagsakit tinagam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya, Ita, sa balimot a tao, tinangiparik na iti aramidam iti pada matao. ay agtal na ka man. Pudno mo, saan nga minanasaya at tagpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyaw, nakasingsingpet ka kanumot kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan nga mina may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang ditananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo ngay, kumusta dagiti appaw? Nasaya damat nanang. Kano ngay ngagpasyar kayo dito? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umaya bulan nanang. Ipadas ko man mo ti agbirok iti balitok dita. Ay nawaw, awan balitok dito yanak ko. Ipadas ko lata. Adda nga min nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok dito, ang mga no idipay anaibaws. Ang mumut na giti tattao dito, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid ak to dita nanang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mo laang anangan, ngam agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubuin tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya? Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kan tatang. Ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mo ti agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi. Saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasaw iti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodiliao? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka naw nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayam at balitok di tawi. Jakman amo iti day di aputot mo.
Ang mga nagbambandog tulaang. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wan ano dumngag. Impadas da pariguryo tinagbirok idinapalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramula kumano isaw. Istorya to iti putot mau tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat tiag trabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday tanga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kang katiplanok. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Ay, awan lat amok di taro delyo. Mapan ka man ket ni tistor ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumakna nga. Sikakit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumare. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko naktumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat tan ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodelio. Ay nawaw, may sa kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang po itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumatlang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no? Di mo kaya't kagpautang. Naa. Nga, dahil ito'y titantanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumat kanyak. Ado ti balitok may, di mon samot amaw, ha? Apay nga ron nga umutang ka no adu magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istor mo, oray puputam. Ay nawaw. Saan man asyak ti butbut ngam si Carodillo? No saan ka agumatang? Pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minsan ka. Mabusorak iti da dya Sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abasit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kun to matapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayan nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kastaro delyo. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon laga na kontraon ti planok. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpatyan. Sayang laeng ti trabaho no panawam. Manulang mati sweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ah. Ngamit ti kinangato ti magatang. Saan nga umanay da dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man ngamin kontraon ti planok minda. Kasanong agbaligi no kasta ka mo. Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kideng. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasano nga iti trabaho na? Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuya na kat. Kaya't namat nga aramidon. Ah, day ta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare.
Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatin na, Mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, Mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na magtikayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti plano. Ay, kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagan na. Ay nawaw, apay pay lang. Amok ti raramida kanya. Awan nga rod balitok di taoy. Adda nanang, da kayo kidi mo. Ay, naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok ti raramidag. Ay, nawaw. Dayto yan ti bumaknangak ko naktumay. Saan analakat ti kasta aplano Rodelio anak kao? Di yun nakita ti gamit nga sangpot ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok di dawi. Adda tatang, impadas na tatamguryo ti nagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga kamaling amin ti proseso, ngay naramid da. Sayang lang ti pandog mo, no ipilit mo nga ramidan ti plano, manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay, aya, anatangkan ti ulam. Diyak maawatan, no apay akontrahan nyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti pandog mo. Ang no kayat mo apadasan, sige lang, tapno mapnik ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan baka Anya? binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalukaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apampanunutan. Ay, narigat nga agpaisutag sasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagak kenkwana. Agulimag talat tangaruden lakay. Wainin may anta nga aramiden na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na. Kain tapno mapanignikan na apudno ti maibagbaga kenkwana. Agkape ka pa, Rodelio. Agyamanak na nang. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa nga raw. Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itati aldaw ko na nang Na, ipadas ko mananinton bigat. ay nawaw, saan ka pa'y anaban now? Kaya't ko mati makaigam iti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho kakit di ko ma, di adda ko makwartam. Nalaklaka ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, nabayag moten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, Mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay. Yakam mo, Mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag, ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, Mare. Kasanungay, nubannog na laang gayam, tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko ratang. Adang amin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo da di taoy. Diyan ka mo ratang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid katang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam?
Wana ta impampanagkel ko abumaknangak. Tagayam, awan maalak abalitok ditoy. Apay nga main nga inununaam. Tiamok akat adu ditoy tatang. Inton sumarunaw, sana masapaw nga iwaragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita kadakwana tatang. Awan mat nga ron pagtrabahwam ditoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mat kayat tiyag garden. No sakti si ka. Ag sublikan iti sigod na pagtrabahwam. Ay, agim impaki ka mo gaya manak ka. Agawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't kayang balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo, nga awan balitok ditoy. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanagnakam apod no ti bagbagami kan itatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak ditoy. Saan ako nga agawid ni Jay? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi Jay, bakit? Kat ayan nga ti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, api nga awan. Awan mo't kayang balitok ki Jay. Anya nga ti panunutan dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam nagsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak may babain. No agsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandananang kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan kamot nga rod abim maknang? Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro kan ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no adu ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kunana kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta unay ti bain ko kadagiti katrabahwak bakit? Ano sama? Ang angawandak pa yun. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, ta si kamat lang tinangaramid iti pakaibaba inam. Anya nga tana agabrodak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Intun ko nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli makakong tapno sa anak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakit? Ay nawaw! Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan inton bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa
apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agyamanak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan nyaman natin ay. Maramidek basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in-order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaamu nga mabalin ka di, ngayon ton sumaro nung agdate ta, kat di mong ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kwa na, Henry. Ay nawaw, apay mo. Pasingpat mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagruprupan at maas-asarak ken kwa na. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti biyagyaw, sir? Ay nawaw. Apay saludsudom mo't aminan. Kaya't ko la amaamuan, sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makitkita, ma. Business partner. Agmaniho kakit de. Ta agawid tan. Ang mga nanyamanan ti panunutan ni mammo. No marabyan ta nga agawid. Ang mumutan jay tao. Anya nga tano agdate tamat, honey. Anyat ko nam. Nabayagan idi naudi ang nagdate taket. Ay pasensya kan. Ang jak kayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka mat akas ta asigod Saan ko maabig deal day tani nabambanugak iti trabaho. Ang moment nga ado ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak. Ay, mangrugi ka man akon. Unaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak. Maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Day nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mo ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanan ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rod, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda amuna adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani jay, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam anaimbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Kat, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makaamboy ti driver mi. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta, saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam.
Tanala ka lang akasarsarita ni Robert. Siguraduam laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon, awan rumbay nga pagdanagam, tasak ti makamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila intun umay alawas, hani. Anya? Ket masapol na mapanak, ta paramad iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. Ay nawaw, adaya imbagak adi ka mapan. Kas naalanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Mabalin na tama. Siguraduam laang asiminar ti gagaram ije Manila. Wen, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. No adaman babae akaduwag, kat nagiti pada tayo mo't lang ang negosyante, kat nagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakes ka talaga kanyak. Wen ka di bakit? Awan pagdanagam, tapod no ti ibagbagakan ka. Kat, awan pay ni Elma? Awan pa'y nga rude friend. Ay nawaw, apay ngay nga awan pay. Nag-texak mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayin dayjay. Ni Henry ngay, jak mat nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Kat, napanagnagam ka di nga da babae na? Saan pa'y nga rude friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isudamot ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakitan ah. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan ngar aramidan na. Iso ako nam adakkel tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit di no nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yu asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaandata ditoy, aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan namanan iti dakas akay papanan. Wan, sir. Naita, ti kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak, kaag merienda tayo pa. Sanak pa mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan, nang runakit manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamat tan. Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot day ta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak akomportable ken kuana kunak lang aruden. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kuana taamangan no makadlaw mat. Anya pay ngay ngarod. Awan mat maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamat day ta alalaki, alaman? Sabali mat ti pagturukan na. Kun saan mat nga inura sa kaduwata. Ay oray pay, panagrup-rupa na pay laang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud surmaw. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya tinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutam iti dakas ni tinay. Di mo't imbagakin ka, a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka dito, venue, ti seminaryo, sir? Wen, urayan milaeng nagitag paseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa. O, mangtudak iti kwarta parakin ka. Ay nawaw, saan, sir? Awatem kidin, adabar iti asidag tayo. Saan, sir? Amangan no mabarte ka, kat jak amo teraramidag. Alam kit din, to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito.
Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Ang mga no ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga ron akas lang madanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Diyak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay. Danog ka na sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti dayta aladawan. Saanan anapatag no asino tinangisen kanyak? Ni ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akadwam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga ka ni. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdanay ti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na iti anak ta ti may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturugak iti silid mi? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kasya klase ti babae. Tulungan na ko Robert. Awan maramida no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga nababaero kayo. Ay, saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Nailaw anak Robert. Tiyak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kasta nga ramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswas tinay. Ay nawaw, apay asinamat ng ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy nga aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki ang mangipatigkin ka. Saan na mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tigmat ti pamilya kanyak. Tsak kayat ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak, jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwan ta. Nalpasan, nakiwin naswasa kon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day, kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya ka mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir. Anya kumapay, kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayak day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayo. Sapay la kumaa, tapno mapakawanak matan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isung agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jak amo iti asawak. Hay, na yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kun dayjay a babaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasanungay no agbalbaliw, friend. Mapakawan mo pa'y nga ta? Dayta ti alanganan a mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamat bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko?
Adda ka magaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minin Sa pala kumata, mapakawanak matag. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa eh. Awanan ka itibain. Nailaw anak laeng. Ti ibagam kit di, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramidag. Tapno mapakawanak ti asawa. Irespeto mo niya ti desisyon na, sir. Kasanulangan. No, adda maam-am mo na kat isukat na. Inawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak, di na maramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mat tinagaramid iti kalukwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na chay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Oran nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan nga min kinasayat nga idan ti kinababaero, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di day kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nagadumutan na ita nga adubaw, Marjorie anak kao. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka may. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanobya na ako nayo nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW ti nobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo. Diyak amukan ka. Nagadulakit din na amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nunoy, nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ka. Isu ti gagarak, nana. Kaya't ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga road tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irin-rinyo, Aimee. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho pare ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ak unay nunoy.
Sige, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manakaw. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaro ba tayo? Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti bagarita babae. Rumor ka, tasika ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya dayta? Adobo, para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namot amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Sa anak akasi ti pampanunutan. Loyal aki tinobyak kanya. Amok mat dayta. Diyak kayat ti agarami ti tibana ga pagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaeng mo't. Maudi ko maritan. Sana may parabang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka diti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adobo nga itid na kuma. Ngam saan ko nga inawat na nang. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sa bagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aimee anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga rod ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aimee ijay abroad? Nasayat ka no, mate. Kaano nga'y nga agawid? Awan pa'y na ibagana, nanang. Anusan tayo nga urayan, ah. Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, anya nga ay, saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma? Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya natin agusto am. Ay nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amuyo ay. Amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kayat na awan maramidam. At dapay tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wen, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't da ka makita ni nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamag. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay tapno amukmat. Wen, agteksakto kan ka. Ayun gayam. Anya nga iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung pormilatan, saan mo't na napili ni nanang? Noan niya ti adda, isulatan ah. Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat de, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang niyo tubi. Lukasta, nagawid ni Aimee. Wala nang, kayat na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kenkwana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Nina na nga talaga. Napintas kayo lat tamot nga urisan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si kanunoy. Nakita yo di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Why? Apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw. Apay asak ti pagsalud-sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na.
Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty, may nga bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yo ti babae nga inyawid na. Napintas may ti babae ang nakita kakadwa na. Jay pandak tatang. Agpada kayo laing, mate. Sana. Di nak ikumpara kang kwa na. Ta sa bali matipintas ko tatang. Nagapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dalanapan ko intulod. At da ibagam, Adda nakita ka babae di balayo nana. Asino day jay? Ni Aimee day chay na kong, Iso day jay tinobya ni Nonoy nana. isong agpaisaw, at da ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy nana. Exotic beauty. Kaumat nana. Napintas mat ni Aimee Adaya imbagak apangit nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawang. Awan mo kidya nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titi dahi ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanon ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag kat kasla uyawan na mo tinubiyam. Kontrolan niya ti boses yun nang. Adda ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Ang mga numangag na kat masaktan tirik na na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Wen, umayin! Oh, nangagimat siguro da dyan nang. Mangan tayo pa eh. Di yun dakdakamadan da ita exotic beauty. Nagawin magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas ta ti katawam. Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. Asano mga men? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat nagdaton kan ka? Maawatak mo kide no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan pa yakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nakta na oray nak, Nonoy. Huston ti abroad, ha? Sakmatan ti agtrabaho ita. Wen, isa tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations ka na kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman ka milawunay nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin, Nanang? Into madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, Imbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a kursonaram. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw day diyan niya? Saan na panaguyaw ko nam ngam no agsasao ka edi kat kasla katawaam ti nobya ni Nunawi. No apay ngamin nga isubliyo day ta kat napalabas moten day ta tatang.
kamot gayam, ti mga awawir iti apo ka, kapsat. Una, tabi si dananang kantatang na. Karupro pala unay ni Nunoy, ti putot na. Saan ang mailiba, kabsat? Ay nasyakbat nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasayaan matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Un man lakay, isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Un nga rod, masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akasta, bakit? Ayun gayam, ex mo day di ang Marjorie, saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton ken ko na? Apay ana saludsud mo. Un tanaran na ak ijay paradaan itay, kat from head to toe mat ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro kan ka. Ngamin, sikatin kalaysa. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw. Asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni ay may. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan di kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di anay ta. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Oray di maklunan. Amuklatan. Makiasawa ka kiti mo tayo. Tapno sana na biyag ti karuba ti bambantayam. No exotic mo lang ti kinapintas. Wano kinagwapo da. Uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw. Tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka, Mike. Ay, kaano mo nga tatatang? Tiyan niya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka, kat nakauyaw kamot nga man. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mo ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaan, madimot, ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itunggal ibagam ti exotic beauty. Nga manya nga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay nanakaw. Agsingsingput ka. Tabarang addapay mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.